Talofa lava ile pa ia male mamalu ole au whaafonga le fu tai au. Le ia mata lia le tātou Sauniga Lotu o te mai whaatalofa atu. Ma o whalofa atu ile pa ia male mamalu ese o le au whaafonga. Le fu tai au fou o le Samu mua nei o Tesema. Ia o toe masina o tau sanga lua afe lua sfun maltasi. Wha ma lol folau. Mai lava ile amatanga o le tau sanga. Se ia pa ia mai le toe masina le nei. Mai o te tonu lava, holo o manuia mea uma, ona o le mafuta mai o le tātou tua, e mea uma tātou te whai. E ui o lo la matia lo tau soifua, ma sa mātou wola le nevai tau, ona o wha mai pipesi, ia mai si lava whainga tā o lo tātou whea ngai ai le nei le rolangi. Whata alofa whaapitoa atu le tātou e kālesia, i le pa ia o le komiti whatonu, ia o le tātou tina, ia mana o whainga alwenga mo tau whalitua. Te nane le vasenga o te akono, ia ma le pa ia la silasi, se ia o lava i o tō walo ma ni amatou whanau. Whatalo whatu fo e ma le nganga whanalo i o tātou matua tausi, i le mamalu o ta māma tina mātua i te tonu o tō maota malawa. Ia o nisi fo i o le tātou kālesia, ma le mafutanga, ia o lo le ato toa le malo silitino, a e te tonu o lo soifua malo lo ina pea o tō nganga. E ala i le whatasi mai o le nganga pa ia o le atua, o ia lava na te whamalo si au i teimi e tau nganga i whai, ia le la o tātou whamu moe. Nisi o lo tau pa ia o lo whatau to lia i ngase ngase, te le tonu lava o lo langolango a ao whamalo lo, ia maleanga le lei o lo tātou o li o Iesu Keriso, lango ngale muina ai o tau ti ngama mawhatianga. Ai alo maia, ia se ia tātou o whainatu le tau langa whawhatai i le atua. E ala i le nei Sauniga. E tū le pule a Iova e o le whaavavau. O mawhauwhaunga o lona fina ngalo e a le tū lava. A mo ia le nuu ua atua i a Iova. O le nuu a filifilia i e whai mona lava tofi. O lo sila mai Iova mai le langi. E sila fia e ia le whanau mātangata. O lo matuasi le sila mai o ia. Mai le mea o lo fio ai o ia i lato uma, o e ono nofo i le lalolangi, se i o tātou te talo mo le nganga pa ia. Le atua sili e se, o le au le mana ma le malosi o malawa. Ia te oe le vi inga e whaavavau lava. A wa mailau whanau i o luma i le nei foi tai au fou. Se i whaasifo ma watu le vi inga i a te oe. Mai le ta ele o mātou nganga. Wha leo atu e o mātou laungutu i a te oe lo mātou mtai. Sauniga o le a mātou sauni atu i ai. E whai fua pe au noa malawa fio le atua. A wina i folo nganga pa i e lunga ma tonu i a te i mātou. Tei to o lua ina le whamoe moe o lau whanau i le nei tai au. Ina ia na nea ai sa mātou ngā luenga, ma ia wha sili nai lava, lo lava vi inga. O lo luait talo lea, i le nganga whaalo alo. E ala ia Iesu Keriso lo mātou ali whaola. Amene. O le a tātou vivi i atu i le tua i lona vi inga ua saunia mai.
O la si o tātou whaitawina, nisi o upu mai le fionga pa ia le atua. A vea mata i ala mo i tātou whainga malanga i le ngate le nei tai au, ia e whapena i le nei vai aso. Maua mai le whianga inga fau le tusia paulo le kale sia i e feso, o lona mata upu e lua. Se o la au whaitawina le whai upu e sfulmaltasi, whangata i le whai upu e lua sfulmalua. Tu sai mal fa sinonga o tu si feita waso ale au fa feitau tu spa ia o le larolangi e feso lo na mata pe lua o te feita wina fa upu full maltasi se ia fa ngata mai le fa ai unga po le fa upu e lua full mal lua fa fonga mai o nisi nei o fionga pa ia le tua o le nei ia o tau manatu sa whapau o tau wana mua i la le tino, na ta ua o tau o e le peritomeina e i la tau, o e ua ta ua o peritomeina i le tino, o whaia e lima, o na poia sa le iai ate o tau keriso, sa tangata ese o tau i le Sauniga o le malo Israelu, o tangata ese fo i whiangainga o iai le mea na fola sa le aiso o tau whamoe moe, sa unoa fo'i ma le atua i le lalolangi. A ona po nei, ona o keriso Yesu, o tau sa vava ma mau na mua, wa whaalata ina mai ai i le toto keriso. A wā o ia tātou te lelei ai, na na whaia ia tasi e sa whaalua, na na solo ia fo'i le pāwai loto sa vai luina ai. Wa ia wha umatia fo'i i lona lava tino le feitanga ai, o le tūla fono lea i polo inga i upu wha sino, ina ia li liu e ia lava lea to alua, ia whai matangata fōu e tasi, ia tupu mai le file mū. Ma ia wha le lea ma lea tua e sa to alua, i le tino e tasi ona o le sa tauro, ina ua wha umatia ai le feitanga ai. Na ma liu mai fo'i o ia, e fola mai le tala le leo le leinga ia te utou sa vava mamau, a toa mai walata. A wā na whaatau mana i la tau uma, o na uia o le taita inga i le tama, e le anganga e toa tasi, o le nei e le toe tangata ese o tau po e ua mau, a ua nuu whaatasi ma le aupa ia, o le ainga fo'i o le atua. O lo wāti na e i lunga o le whaavai e le au apostolo a toa ma le au perfeta o le mātuli manu o Yesu Keriso lavalea. Ua whātita wina i a te ia le whale a toa. O lo aluae ina ia whaima malu pa ia i le ali. O outou foi wāti na e whaatasi outou i a te ia e le anganga e whai mā fio anga o le atua. Ia whamanuia tele mai il tātou atua, e ala il tātou whaita wina ma whanongolong o ma mawhau i lana fionga. Ta wia ina ia mafuta mailo na nganga na te whamala malama ia te tātou ana fionga. A ia tu mau ia te ia lona vi inga,
ia na sonei se ia o le whaavavau lava. Amene. Le a tātou toi vivi le atua I lona vi inga wa Sauniga. O la se o tātou whāla talata I lumo le atua, e ala I le tātou te talo, o le talo le whawhatai, tātou wifo ma te talo. E ono mea lava ia te oe le atua le vi inga ma le whanetanga umalava. A wā o oe o le pule au I mea umalava I lunga ma lalo nei. Na e whaia mea umalava I lo matai sau. O lau pule fo ia iai mea umalava. O oe na e whaita wina whetū. Na e tu upaneta ese I le vani monimo. O mea uma ua waaia ma mea I leo waaia. O mea ia na whaia e lau fio I lo poto ma lo watamai. Pe a mato wo ea ia te ai o ia te oe le manuia ma le viinga. O ia te oe le ola e whaavavau. O ia te oe manuia.
Ua mai lau whanau i o luma i le nei foi tai au fou le tua. Wa au lia manuia mai ai i le nei aso. E le whainga malanga a lau whanau. Whainga malanga whale kālena. E mai se foi o le whainga malanga whale whatuatua. Wa mātou o mai whatasi ai lunga o pe au o le ea. Mātou te ifo ma tāpua i atu i a te oe. Mātou te o atu i le anganga whawhetai i o luma, ma o mātou loto o whatumulia i le fia ma le oli i a te oe. A wā ua he whaamanuia mai, i mea uma mātou te whai. Wa e tausi o mātou wola i so se awala. Wa e whaia mea mātou te mana na oai. Wa e a wina mai i a te i mātou, le file mū mai lo nofo a li malu. Mātou atu whawhetai i la wa fio le atua. A wa lia file mū ma au lia manuia mai ai e lau whanau. Ia le nei foi tai au fo. E whao popo i le soi fua o tangata. E maise o manuia ma le malosi fo. Wa e au mai e whao popo i o mātou wola. Mātou whawhetai i le nei fo i awa noa ua mātou maua i le nei tai au. Mātou te wha wawai le ngā luenga mō li mau. Ma le ngā luenga vivi i mō oe lo mātou tua. O aso te toi o lo mātou wola i lunga o le whonga ele. Mātou te fia whao ngā ina mō au whe au. E le ngata o le tausinga o mātou ainga. Ia e whapea foi i mafutanga. Malau ngā luenga tala le lei. Ia wa e tuwina mātou te tausia. A vea i mātou ma tausi mea mō lawa fia. Lea lea tua mātou te whawhetai ai. Ina wa e tō fia lo mātou wala awina. Mātou te ngā lulue ma whaia au whe au. Mātou whawhetai i lawa fia lo mātou matai. Ia i mawhutanga ese ua mātou whaia. Tonu o ainga. Tonu o ngā luenga mā o onga. Ia mai se fo i tonu o lau e kāle sia. E ui na mātou te leo whewa a ia i le nei taimi le tino. E mātou te tali tonu. O lo mātou whetapa i pēa i o luma le atua. E ala i whe au momoli e whao ngai nai. Au ala o so tanga wa mātou whao ngai na i le nei vai tau. A vea lava lea maala mātou te tufai nā tua i le upu wha mawhana whana. Ma upu wha la e au i lau whanau uma. Mātou whawhetai i lau a fio le tua i o manuia i awala ese. I le tino o le mawhau whau. Mai se foi o mea lofa o le nganga. Ua e wha au penga i na i lau whanau. Ma wha sauni ai foi i mātou. Mātou te tau ai le taua le lei. O le taua lava lea mo oe lo mātou atua. Le taua wha lea nganga. To i lalo ai le ti apolo. Ina ua e whaamalosi mai i a te i mātou. Whawhetai lau tuspa ia ua mātou maua ma whaitau ai. Ua whaalau la i au ina ai lau whanau. I upu ma le tala le lei o lau malo e whaavavau. Ua vea lava lea mala e vea ma whaasili malosi. I o mātou mawhau whau manganga. Mātou whawhetai i lau fio le atua. I o manuia ma lau puinga i a te i mātou. E mai se lava le nei vai tau. Ia ua whape nā lava. Ia o nā fia le lalolangi mai mātou uma. O nā o wha mai pepesi mai. Mātou te langona pēa le nganga. Ia o le loto. Ia ua malosi pēa i a te oe. A wā e wha malosi mai pēa e ala i loa nganga pa ia. Ina ia mātou tau lai pēa la mātou ma ai i a te oe. E ui o whawhainga tā o lo whea ngai ma lau whanau. Mātou talitonu lava le atua o lo o iou a ao le pule e te tawhia sea i nai nei mea uma. I lo lava whaitalia wha le atua. I lo lava taimi wha le atua. Le atua mātou te whawhitai i lau a fio. Ia wa e tau sia pea o lo mātou wala malolo ina. Wa e puia i mātou ma ia whawhita uli. Mātou whawhitai fo i le atua. Ia ona o pulenga whāne malo.
mai se foi o i lātou i le soifua malolo ina. Mai se o company ia whapena foi ia matanga luenga na malo o e o lātou tau la mua. I whainga ese na ia pui ai o tangata mai le nei whamai le anga. Se mātou te whawhtai o no lātou soifua tautua. Wa vea lava i lātou ma o au i le lalolangi nei. Le tua mātou te whawhtai lo wanganga pa ia. Whapena lava ona e musuina i mātou i asa uma. Ina ia mātou tāula i pēa la mātou wa ai i a te oe. So se whainga tā, ia mani whawhi tā uli e tutupu i le ola nei. O lawa fio lava e pūle le atua. Mātou te leo wa aia i o mātou mata le afu lo alofa o lo whapena. O na si o mia ai lau whanau pei ta i le atua. Mātou te talitonu e ala i o mātou mata wha le whātua tua. Ua mātou wa aia ia me oma. Mātou wa aia le mana, mātou wa aia le sili ese o lawa fio. Awa wa mātou talitonu e te leo tuu lafua ina lava i mātou. Whawhitai manuia ua e foai i lau whanau, le mawhitanga i ainga whapea foi e kālesia. Wa mātou maua ai le file mū ma manuia o lawa fio lo mātou mutai. Sili ai nei mea uma. Le whawhitai o no Iesu ke riso lo mātou wali whaola. O le ena ia sa saaina mai o ia, ina ia au mailo na ola so i fua ato toa. Whai ai ma tā pena ina ai le ngā luenga mai aea, o le whaola tanga lea mo lau whanau. Le tongi ola na ia Sauniga i ala i lona so i fua ato toa. Ina ia mātou maua le saulitonga. Ina ia toe tatala i mātou mai le pui, ia tatala i mātou mai le polonga i le angsala. E ala i lona maliu, o lona toto pa ia na whamalingi ina mai lungo le satauro. Ua lava lea matatoe mo le mātou whamangalo ina. Mātou na nofo, ma le mautinoa ma mātou whātalitali ma vava ai atu le atua. I le whātaunu uina o lau polo inga. E ala i le aso e toi a fio mai ai e su keliso. Whātu uina lo na māloi le lalolangi. Ma soi fua whātasi ma lau whanau. Tu ma watu ia te oe le vi inga. Whamanu ma le whanetanga. I le nei lava i tuaso. Se i o lava i le whavavau. Whavavau lava. Amene. O se mawhauwhaunga whale anganga mo i tātou i le nei fwoi tai au. Tusi sa tātou whaitau wina i o le tusi o lo whaasino mai e le tusi whaitau aso. Ia o le alau whaitau tuspa i o le lalorangi po le International Bible Readers Association. O e le tusi pe o na tātou whaitau wina. E feso lona matau pe lua. Ia au tusi foi upu e sfunu maritasi o le whai unga. Ia ua whailonga ina lea mo le whi au o nei tai au. A ia ile manatu au tū o lo au mai o lea so whapea fausia whatasi. Built together. O mai a lea lava tusi. Ina ia mamoli mai ai se whi au tā ua mo i tātou. Au tātou whi ngai ai pēr li nei vai tau. Ia ma tōtu ngāo whamai. Ia lea foi ua lata mai. Ia i tu aso. Ia tātou te toi whailo ai. E ala i puinga. Ia ma fuafuanga fau o le maloe pe ona iai tātou tālo sia ia. Tau nuu lea whamoe moe i staimi e leo mamau. Fausia whatasi. Built together. The passage for this morning is a message from the Apostle Paul to the Christians at Ephesus. He's writing to the church, so he's writing to Christians like us. Paul started off this chapter with a reminder to the people about the riches of the grace of God. This is the grace that can change the shameful nature of man. Change from that sinful nature
to a happy change. And the thing is, only the divine grace of God can make that change in believers. In the paragraph for this morning, as always, Paul is calling on the Ephesians to reflect on their state of paganism. They used to be pagans before they became believers in Christ. Their spiritual conditions before they became believers, they were pagans. Paul is saying to them, you used to be dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to the anger of God, just like everyone else. That's in verse 1 to 3 of Paul. Paul is not discussing the situation in which the Gentiles were isolated from the Jews. Before the time Jesus came, Gentiles and Jews were kept apart from one another. Why? There was a barrier between them. The Jews considered that the Gentiles were ceremonially unclean, and therefore they were outside of God's saving power. The Jews were of the opinion of themselves as pure. They looked at themselves as pure and clean because of their national heritage and because also of their religious ceremonies stipulated by the Bible in the Old Testament, the first 5 books of the Old Testament, the first 5 books of Moses. But Paul pointed out that both Jews and Gentiles are unclean before God. They could be guilty of their spiritual pride because of what they were thinking. It is their pride. They were proud of themselves spiritually. Paul is saying that the Jews could be guilty for thinking that their faith and traditions have made them higher than everyone else. Gentiles could be guilty for trusting in their circumstances, in their power, and they could be guilty for trusting in their positions. And because both Jews and Gentiles are guilty, they both need to be cleansed. The Jews were of the mindset that the Gentiles had no hope of being saved. Paul is now telling the church that this is not the case anymore. The Jews and the Gentiles are now being brought together. And this bringing together of the Jews and Gentiles as one was made possible only by Christ Jesus. And that was through his sacrificial death on the cross. And as a good spiritual leader, Paul is now proceeding on to tell them about the privileges and blessings of the gospel. In verses 14 to 22, he's telling them about what the gospel is all about and what the gospel brings to them. What the privileges are of the gospel. What are those privileges? What are those blessings that the Apostle Paul is talking about? Paul is talking about the peace. Peace is the translation of the Greek word eirene. He is the peace. He's using this Greek term to mean not just the absence of war, but it's a term that includes harmony. It's a term that includes safety, the welfare, the health, and many more good things for the people who believe in Jesus Christ. The cross of Jesus has brought that peace to them. And of course, he's brought that peace to us too. And all those who believe in Jesus will experience that peace. Before Christ came, people have built barriers between themselves and others.
There are many barriers that can divide us from other Christians. We do the same. We build barriers that divide us from other Christians and other people. Barriers like age, barriers like appearance, barriers like intelligence, political persuasion, barriers like economic status, those racial barriers, and theological perspective barriers. Paul is saying that Christ has destroyed all these barriers. And by removing the barriers, Christ has unified all believers in one family. So when we befriend all those we like and those we share similar characteristics, we are suppressing the love of Christ. Because these walls have been removed, we can have real unity with people who are not like us. People who don't look like us, people who don't behave like us, people who don't believe like us. We have real unity with those people. We have true reconciliation with God, with each other. Because of the death of Christ, we are all unified on the same side. We are citizens of the same kingdom. Paul is saying that in verse 14. Our hostility against each other has been put to death. He's saying that in verse 16. In verse 18, he's saying we can all have access to the Father by the Holy Spirit. In verse 19, he says we are no longer strangers or foreigners to God. And we are all being built into a holy temple with Christ as our chief cornerstone, verses 20 and 21. Our unity as believers has been made possible by the cross of Jesus. To conclude this chapter, Paul is saying that you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. Together we are his house, built on the foundation of the apostles and the prophets. And the cornerstone is Christ Jesus himself. Paul says that we are carefully joined together in him, becoming a holy temple for the Lord. In him and in fellowship with one another, you are also being built together into a dwelling place of God in the Spirit. I was quoting verses 19 to 22. What Paul is saying is that the Gentiles are no longer separating from other believers. They are being built together and they are a part of the temple of God. In verse 20, Paul is saying to the Gentile, because of the reconciling work of Christ, you are now part of God's holy temple. You are now becoming building materials or building stones of that spiritual temple. So what are the characteristics of that spiritual temple? First, Paul is saying that God is the one building it. Twice in this passage, Paul uses the divine passive to signify that it is God who is responsible for building his holy temple. It is built on a secure foundation, and together believers are being built as a dwelling place for God. Second characteristic of that temple. It is built on the foundation of the apostles and the prophets. Foundation is the location on which a house is built on. In this context, the foundation communicates the location on which this spiritual temple of God is being built. Paul says the foundation which consists of the apostles and the prophets. Paul is referring here to New Testament apostles and prophets. Apostles are those being commissioned and sent by the Lord Jesus Christ, including the 12 apostles. Prophet refers to the one who is endowed by the Holy Spirit with the gift of prophecy for the purpose of edification,
comfort, and encouragement, and as well as for the purpose of understanding and communicating the mysteries and revelation of God to the church people. Paul is saying that the believers are built upon the authoritative and normative teaching of the apostles and prophets, a teaching that arose from divine revelation of God. The third characteristic of that temple is that Christ Jesus is the cornerstone of that temple, the spiritual temple. In the New Testament, this term occurs only here and in the first book of Peter. Both references are based on Isaiah 28:16, the only place the term is found in the Old Testament. The cornerstone was the most important stone of the foundation, bearing the weight of the building and tying the walls firmly together. Christ is the anchor of the foundation that is built by the apostles and prophets through their oral and written proclamation of the gospel of Christ. This new temple is built on Christ, the vital cornerstone. Characteristic number 4 of the spiritual temple. Only those who are united with Christ make up the stones in the spiritual temple. Verses 21 and 22 both begin with the expression "in whom," in him. That expression refers to Christ Jesus, the cornerstone, in verse 20. Throughout Ephesians, Paul has emphasized the believer's union with Christ, and this passage is certainly no exception. It is the only way. It is only through our faith in Christ that we become part of God's people, the household of God, or the temple of God. Characteristic number 5 of that spiritual temple, which is us, the believers. It is not complete. It is currently under construction and growing and growing and growing every day. The growth Paul has in mind here seems to be both spiritual growth into a holy temple and numerical, as Gentiles who believe are added to the structure every single day. Throughout the world, people are being brought to Jesus every single day. Unfortunately, some believers have also left the faith. But that is what Paul is meaning here. This temple is not complete, and it's currently under construction. It is being constructed every single day. Number 6. This spiritual temple is the God's dwelling place. It's the dwelling place of God. That is in you and that is in me. Question is, are you still the dwelling place of God? In the previous verse, Paul referenced God's holy temple and refers to the temple proper. In the Old Testament, God's presence was uniquely located in the temple, in the most holy place. Thus, God is building this temple as his dwelling place by his Spirit. That temple is within us. Fausia fatasi. Manato tul naule so. Al faitau ngā tusiol nei aso. Tusai mal tusi faitau aso ala o faitau tuspa i ole laranai. O ni apo poa inga mo ni ao o ngā tāua i le ngata mo tangata kerusiano o i le kalesia i Efeso. Ai au titali tonu o ni ao o ngā tāua fo'i mo i tātou. Nā matai paulo le mata upul nei o lana tusi. I le whaamanatu i tangata e winga i le tamau a inga o le alofa tū noa o le atua. Le alofa tū noa le e mawhai o na sui aile nā tūra māsi asi o le tangata. E se suinga e mau aile sa o le tonga ma le fia ma le oli lona lotu. Ma e nā o le alofa tū noa o le atua e mawhai o na whaia nā suinga i tangata whātua tua.
Winga na alftai ngā paulo le whai upas fulu. Ai le palakalafa o filifilia mo I tātou le nei tai au. O se vana au la apostolo I tangata le kalesia I Efeso. Ina ia toe mana tu natu I lo latou tu langa whapaupau. I lo latou o langa tuaia o le ia vea I latou tangata teletonu, tangata whatutua. Whape atu paulo ia I latou o tau lava foi. O na oti a mi o leanga mangsala. Au le ia fio mai Yesu sa iai le pāwai loto sa vai luai nai tangata iuteia ma tangata onu ese. Sa iai le manatu I tangata iuteia whapea o tangata onu ese o ni tangata le ma le mangsala. Mai le isi awa noa I o tuai la tau le whao le tanga ma le manala de ai o le atua ia te la tau. Na manatu tangata iuteia o I la tau ni tangata mama. O na o la tau tofi ma tāpua inga wa uma o na tuina mai ele atua e ala mai lato o na mose. A wao po o lato o tangata na osi fia ngainga ma le atua. O lana lea e tūlanga esei lato ma isi tangata. O nona winga la, I le va ai o tangata iuteia. E matua le as wha moe o tangata nu ese mo se wha o le ta. A le o wha loa mai e paulo I le tusi sa tato whaita wina I whai upuia. O tangata iuteia ma tangata nu ese tu tusa le lei alo lato le mama. Tusa le lei alo lato wanga sala I lumo le atua. O lava o lato ma whauwhaunga ia. Tau sala I nai lato. E petai. O leo o tau atu e paulo I le kalesia e le toe iai le atulanga. O tasi nei tangata iuteia ma tangata nu ese o na o le tau langa o ang sala o omo na ta pena mai e a Yesu Kiriso. E ala I lona maliu I le satauro. Ma lona toi tū manu malo ma I li tūnga mau ma le oti. O le tala le leile a le ua. Mo moli atu e paulo I le kalesia I Efeso. Ma o le tala le leia iai o na whamanu yanga. O na o lai foi e. Filong ia e kalesia I Efeso. Le ngata o tangata iuteia. Ia e whape na foi tangata o nuese. Tangata e leni o e ua lato talitonu. I le tala le lei na watu e paulo. E le na o le kalesia I Efeso o lo tupu aile. Whawhita uli lea. O lo tupu le kalesia I Roma. Mai whao fōlinga mai. O lo tupu fo isi e kalesia. O e kalesia na whatu ina e paulo. Ai ei whamanu yanga. O le tala le lei e pe o na watu e la apostol. O ai e whamanu yanga. Whamanu yanga o lo whamatala e la apostolo e le upu e leni o le erinei. O le manuia po le file mu. Whawhana ta ua e paulo le upu nei le palakalafa sa whaitawi. Ai le tuspa I o le ngana sa mua o lo whao ngai nai upu nei. O le lei. Whau pes funumal wha a wā o ia tātou te le lei ai. Wana whaia ia tasi e sa whaalua. Mana solo ia foi. Le pāwai loto sa vai lua inai. Lesi le whamanu yanga o le tala le lei. O ia tātou te le lei ai. A whamelwha upas funumal fitu. O le tala le lei o le leinga. Mai paulo, na maliu mai foi o ia. E fola mai le tala le lei o le leinga. Ia te utou sa vāvā mamau. A toa mai ua vāvā lalata. O lona lua o le whamanu yanga. O le upu le nei o le ere nei. O le file mu o lo iai le whaupas fulman lima o le ngan Samoa. A mai paulo ina ia li liu e ia lava lea to o lua. Ia whai ma tangata fau e tasi. Ia tupu ai le file mu. E whaisilo loto o le winga o le upu e leni lea. O le ere nei. Ia po le peace po le manuia. O lo wha Samoa i nai John o le whengaing fau. O le file mu o lo ta ua la apostol. E le ngata le toa ngā file mu voi lea i le ai o staua. Ia o se whaapunga e au fia ai le lo nofo le leo tangata. Le saunga le mu o tangata, le manuia o tangata, le soifua ma lolo ina o tangata, ma le tele o isi mea le lei, e a wala mai i le atua. E a wala o le maua o le file mu, sa tauro o lava o Keriso. Na vea ona ti ngai lungo le sa tauro, ma ala na wha nau mai ai,
le file mu mo le tangata. O I latou uma o e whātua tua I lona swafa o le a ia vatu ia I o lea manuia ma lea file mu. Ai olo whao ngā ina e mo moli mai ai le fe au o le lenga ma lea tua. Le isi lea nā tūra o le tangata hoi fua. O lona fausia ina o pāpui pui e vai loto ai ma istangata. E tu ese ai o ia ma istangata. Sa ta tele le taimi au le ia fio mai ke riso e lalolangi. Hai pe tai ono ta tele vo I lau whātua tua I e feso. Ia ono ta tele vo I lau whātua tua ma le lalolangi nei on po. Tele toi ngā pāwai loto o fausia le tangata. Papui pui o tūlanga tau le tamau ainga. O tūlanga tau o loa, o papui pui o tūlanga whaale ata mai, ma papui pui o tūlanga whaale potsala lau. O papui pui o tūlanga wha porkiki, o tūlanga whaale kālesia, ma isi lama pāwai loto. Lo ta tele le sosa iete o tangata I nei an po. Wha maipau. Wha umatia e ke riso ia papui pui. O papui pui o le feitanga. A whai wa solo ia ese Iesu ia pāwai loto o lona winga o ma whai on tātou ma futa whātasi mai lātou e ese o tātou teltanunga. O I nā tātou te mauai le lenga moni ma le atua ma istangat. Tā ua paulo il mata upsa whaita wina ona ole ma liu o ke riso o launga ta si ai tātou uma. O tangata nuu o le maa loe tasi tātou. Ta ua le wheu pasfulma le ona ua ia wha umatia le wheitangai. Na ia ta ua le wheu pasfulma le walu e le to e tangata ese o tau po o e ua mau a ua nuu whaatasi ma le au pa ia. O le a inga foi o le atu. Ua fausia o tau I lunga o le whaavae o le au apostolo a toa ma le au perfecta a o le matuli manu o Iesu ke riso lava le. O ia ua avea ai o tau ma malu pa ia o le ali. Ana le ai Iesu, e le a vea le tangata ma malu pa ia o le tua. Al vanga muli o le mataupu sa whaita wina il wheu pue sfuma le iwa e o lua sfuma lua. O lo ta oto ai I nā le manatu au tu o whaitau ngā tuspa ia o nei aso. Mai le manatu au tu, fausia whatasi, built together. O la paulo I tangata o nu ese, ona o le ngā luenga o le whaale leinga na Sauniga ke riso, ua vea I nei o tau tangata nu ese, ma vaenga o le malu pa ia o le atua. Ua vea nei o tau ma mea whai ngā luenga, ma mea whau whale o le nā malu whale nganga. Ana se wa ai la apostolo I le malu le wa ia tau. E ono ni nai mea tāua wa maia e whaamatala I le malu lea. Pei foi on tāua e paulo I lantusi. Mua, o le atua, o le ngai o tupu o le malu pa ia. O ia lava na te fausia le ngānu pa ia. Whaalua na whaanga e paulo upo na ngana e leni e whaai loa mai ai o le atua lava e nafa ma le fausia ina o lona malu pa ia. E le ngata na te fausia ai fausia I lunga o se whaavae mautu. E le ngata I lea o lo ia fausia ina whaatasi ma tangata whaatua Fausia whaatasi. A mai paulo e le ngata ina fausia e le atua lona malu pa ia I lunga o se whaavae mautu ai nate fausia whaatasi ma tangata. O le ngā luenga e whai to lua e le tangata ma le atua. E a vea o se no fuanga e a fio ai le atua. Wana o le atua na te ati na e se whaavai mautu. Na te fausia fo I le no fuanga e fio ai o ia. Pe a whai tātou te tuina atu I le atua. E tātou e a vea ma fale po malu e a fio ai le atua. Lona lua. O le whaavai o le malu pa ia. O le au apostolo ma le au perfecta. O le whaavai o le no fuanga lea e fausia ai se fale.
O le au apostolo ma le au perfeta o le whaavae lea o le fali po o le malu whale nganga o le atua. Whapewhea o na whaavae le au perfeta ma le au apostolo. O le au apostolo o i la tou ia o tofia. Ma au wina atu e le li o Yesu Keriso la tou te tufaina ma whaai loa le tala o le ola. O le winga le upu apostolo. O le wa wina atu. A lau perfeta, wha sino ia i la tou a wha uina i le nganga pa ia. Ma wha mea lofa ina i la tou ina ia mo moli atu fe au wha la e au. O fe au wha ma whanawhana, ma fe au wha ma losi. E winga i lea. E winga i mea lilo, ma wha a linga le atua i lana i kalesia. To finga na au apostolo, ma lau perfeta, wa vea i la tou, ma wha vai. O le malu pa ia o le atua o fausia whale nganga. Vaenga non tolu. E winga i le malu o le atua. O Yesu Keriso. O ia o le maatuli manu o le na malu. O le au perfecta ma lau apostolo o i la tou o le whaavai. A o Yesu Keriso o ia o le maatuli manu. E feso o tai le whaavai o le fale, ma le maatuli manu o le fale. O le matuli manu o le maaupito sili lea o na tāu o le whaavae, e tau a veina le ma mafa ato o le fale. Ma ua taula iai pui uma o le fale. O ke riso, e taula iai le whaavae. Whaavae, lau apostolo, ma lau perfecta, au Jesu ke riso, e taula iai le whaavae lea. Lea ua fausia nei. E lau perfecta ma lau apostolo, e ala i le lātou folanga tu ngutu, ma tustu singa o le tala le leia ke riso. Ne malu fōlu nei, ua fausia i lunga o ke riso, le maatuli manu tāua. Le me tāua lo na whae, e winga le malu nei, e nā o i lātou ua ia ke riso, e whai ma maatu, whai ma maa, i le nei malu vale nganga. Winga le ole, te lai ngā paulo e whaupu e luas fumaltasi ma luas fumare lua le tusi sa whaitawina. Ola o iei upu whapea ia te ia. Mai paulo, ua whaatatawina ia te ia le fale atoa. Le fale o loo aluae ina ia whaima malu pa ia i le li. Mai le whaupu e luas fumare lua o tau foi wāti nā e whaatasi o tau maia. Ele nganga e whai mafio anga o le tu. O Yesu Keriso. O le maatuli manu lea e fausia ai le fale ia te ia. Wa whaatita wina ia te ia le fale atoa. O tau foi wāti nā e whaatasi o tau ia te ia. Ia Yesu. So without Jesus, it's impossible to build. Ale a Yesu Keriso. Ele ai foi sa malu. Lima, o le malu o lo o wha wau pēr o na fausia e o mai nei o na pō. E o mai ai le teimil nei o lo o tātou tāpua e. O le fausia o le malu pa ia o le tua i o tātou lotu. Se ngā lue ngā tiae o lo o wha wau pēr e o mai i le teimil nei. O lo o wha wau pēr o nga lue le nganga o le tua i loto ma fina ngalo tangata ina ia a veo lato loto ma malu pa ia ia fio tu mawai le tu. O lo vai a pele lano langi nei o na po o na wha wau pēr le ngā luenga o le fausia ina o le malu i o tātou loto ma fina ngalo. E maile manatu au tu fausia whaatasi. O se ngā luenga fo ia fausia whaatasi e lea tua ma le tangata. Fausia whaatasi e lau apostolo ma lau perfecta ma Yesu Keriso. Mai la apostolo le vaupa luas fumalua o tau foi, wāti nā e whaatasi o tau i a te ia e le nganga. O nisi o upo o tū o le whai upu lea, wāti nā e whaatasi o tau.
Le upu e leni o lo whao ngā ina la apostolo. O lona winga o le ngā luenga ti nae e lea o se ngā luenga na o le toa tasi. O le ngā luenga wa lua le nganga o le tua ma le tangata e ona le loto lea e te tau na avea ma malu pa ia o le tua. O lona winga e vo le pito la au o le tangata i le fausia ina o le malu lea. Tele tangata o le lalolangi o loo li liu le talitonunga pa kerisiano i aso uma. Ona o le ngā luenga tā lai a lau apostolo ma lau perfeta. O loo wha pēnā o na li liu wai tangata. O loo wha pēnā o na mauai i lātou le wha o le tanga. Ina o lātou talitonu i le lio Jesu Keriso ma lona ma liu ma lona tuetu. O i lātou ia wofo i nātou o lātou loto e a vea ma malu pa ia o le tua. Ai peitai. Toa tele fo i lātou ua ese ma le talitonunga wha kerisiano. E le to e ta ua i lātou o ni tangata kerisiano. O i lātou ia wa lātou te ena le a vea o lātou loto ma nganga ma malu pa ia ma no foanga e fio tu ma waile tua. Ma le mea tā ua lava i winga i le malu. O le fio anga o le tua. Wa umafoi ona o tātou. Ma fau iai. Ma le vanga mo le moli o le fau pile lua suma le lua. E fai ma fio anga o le tua. O outou foi wa ati na e whaatasi outou i a te ia i le anganga. E fai ma fio anga o le tua. Tono al malu o le tua le whenga inga tua. Isael no whanga e tu atu o le ia pui o le ta ua o le mea sili o na pa ia. Oi ina o le mea ia fio ai le tua. O lo iaila na atola au. O le mea sili o na pa ia. E le o iai stasi maanga nā le o staulang sili. I le whenga inga fōu. Ua fausia i le anganga o le atua. O tātou loto ma anganga e a vea ma mea sili o na pa ia. E a fio ai o ia. O mawhaia ia mea uma. Ona o le leinga o le tangata ma le atua. Na tā pena mai e ai le li o Jesu Keriso e ala ilo na maliu malona toi tu manu malo mai le oti ma le tunga mau. O tātou iai nei le vai tau, tātou te mawhau wai i le wha lia mai o le atua. E ala i le wha taunu uina o lo na alofa whaola, ina ua a uina mai lo na alo, na wha nau mai se tū langa mau lalo lava, ina ia Sauniga o tātou loto, ma nganga e a vea ma malu pa ia, e a fio ai le atua. Fausia fatasi. O se ata o se ngā luenga tiae, o se ngā luenga whaali leia tili, o se ngā luenga whaalau tele ma toi whafou, se ngā luenga puti, o se ngā luenga ti mai, se ngā luenga toi ti matale upenga, ina ia wha waulo na le lei. E mo o mi ai le fausia fatasi. E le ngata o le nganga pa ia o le atua, a o tātou foi o tangata whatuatua. Se wala au foi lea le tala le lei mo i tātou le nei tai au. Ua wala wina i tātou ina ia tinae, ma whaawa noa pea o tātou wola ma o tātou loto, e a vea ma malu pa ia o le atua. Tātou tuawa noa pea i le atua i ngā lua i o tātou wolanga. Ina i tātou fausia whaatasi ma lo nā nganga, o tātou loto ma o langa, e a vea ma o nā fio anga pa ia. Tātou fausia whaatasi. Tātou wanga i atu i le toi amatalia o tātou Sauniga i malu. Ona o tu unga fau o le whamai. Mana tua e ao i na ngālu lue whaatasi, ma fausia whaatasi se si o manga le lei. E le ngata mo le saunga le mū ma le soifua malo loina o tangata lotu, a ia whapea fo i le e ka le sia e ala i lo nā tina. I le tino ma le nganga. A ia whaasili lama, on tātou whausia whaatasi, se si o manga malo loina, a wale soifua whale nganga o tangata whatuatua. Ia te ia lona vi inga. Nei o le whaavavau lava. Amen. Hei o tātou te talo.
lo mātou atua pa I ae. Le atua o le ami o tonu lava la wafio. O le atua e nau tai e a vea ma fausia whaatasi mai mātou. Seno whaanga tū mau o le malu pa ia. I o mātou loto ma wha moi. E a fio tū mau wai la wafio. Ai pei tai. Wa au ngata le tangata. E fau whaatasi ma la wafio. Wa au ngata o mātou wha moe e mātou te tui na atu I la wafio o mātou tangata. E ngālu lue whaatasi ai ma oe. Ina ia whaia se no whaanga o la wafio I o mātou o langa. Wa whapena ina o mātou wola I asa umma. Puni tia pea la mātou vaai. I le vala au mai a la wafio e ala I loa nganga pa ia. Ina ia tātou ngālu lue whatasi. Ma fausia whatasi o mātou wha moe. A wale manuia o lau whi au ma lau ngāruenga. A maise o lau tala lelei. Ina ia solo ma avatu. I lea I tū ma lea I tū o le lalolangi. A maise lava I o mātou ainga. Ma mātou whaalapot patonga. Ma tonu o lau e kālesia. O lo whaawau pea o na mātou au ngatā. Ma whaatalinga tūli le atua. Mātou te fausia whaatasi ma lau fio. Ma lau au apostolo ma lau au perfeta. A maise lava. O Yesu Keriso wa vea ma maatuli manu o le lava malu pa ia. Le tua se ye whama ngalo mai I mātou. Ma ye te tuawa noa mai ai mātou ina ia mātou toe sa ili atu I la wafio. Ina ia tu ina atu o mātou tangata ma wha moe uma. Tātou te fausia whaatasi ai ma oe. Lono whaanga tu mau I o mātou loto. Le atua whaia la wafio o ni loto ia te I mātou. O ni loto a ano a leo ni loto fatu. Le atua mātou te whato ese I la wafio. A wāwanga salapea lau whanau I aso uma. Ua mātou le whamaoni I o mātou tiute ma lo mātou vala wina. E a veai I mātou o apostolo ma perfeta mo oe. Ina ia mātou whaia o ni whavae. A veai I mātou o ni whavae mautu. E fausia ai lo malu. A ua tau solo musa ia te I mātou ma lo mātou vala wina. O na mātou au ngatata ma pāie. E whatau nuu lau ngā luenga. Se e whaama ngalo masuia o mātou o langa. E ala I le toto pa ia o Yesu Keriso lo mātou o li. Whaama ngalo le tāpua inga lau whanau I le nei tai au. A wāua le tonu lava I mātou I te oe. A wina I folo wanganga pa ia e sulungi ai. Tuli manu pongi sā o lo mātou ola. A vea I mātou ma whaavaia mautu mo la wafio ma lau finangalo. E ala I o mātou usoa tangata ma lau tala lelei. Wa e vala winai I mātou te aveina atu. I le aitu ma le aitu o le lalolangi. Tātou ma lau wafio le atua I te whamanuia mai. I le Sauniga lau whanau I le nei tai au. Whamanuia I o mātou ta mā ma tina mātutua. Whamanuia le atua o no le whengai o I lātou. Ia ma whawhaingata o le ola ua matua, o le ola ua tului. A wāua tele whawhaingata o le nei vai tau. Laonga le muina o lātou whatafa ngase. Mātou te talo mo le auso, e le o ato toa le malosi, lātou fōiu whātau tolie I maota ngase. Ia iai whātasi ma aonga le lei. A au whaamalo lo la ua fio le atua le tamā. Mātou te talo le atua se e whaamanuia I ngā luenga le lei umalama. O ngā luenga wa awala mai ai le alofa o la ua fio malo ua au whaamalo lo. Ua whea ngai mai lātou tonu o whale mai. Ai mai se o whanau ma a inga. I le tausia o I lātou o e ua ngase.
Se e whamanuia le atua i le nei aso ma le alu ala utala le lei. Ia whapena o na o ifo i loto ma finangalo o tangata. A vea ai I mātou ma malu pa ia mo oelo mātou atua. Mātou te talo le atua, wawe mai se aso, ia mātou te mauai le saulotonga, ia mātou tapua inga, ma mea uma whapena e whiawhio ai ailau whanau. Mātou tali talia, lou finangalo, ia I se aso I te finangalo maliai, e ave sea nei whaamai e peo na whapeo na awha inai, ia tangata o le nei lalolangi. Whamanuia I whainga malo I le ngata I New Zealand nei, ia e whapena I si o mātou watanu pele o Samoa. Whamanuia I lau e ka le si ao ao I ona tai se I o ona I. Whamanuia I la mātou e ka le si a le atua, I ona vaenga e se a waila ua fio, e manuia ai ati na e o lo mātou whaia, a wale ati na e ma le alu I luma o lau ngā luenga, whamanuia I mātua ma whanau ma le mawhutanga I tonu o ainga, ma so se mawhutanga ua mātou whaia. Whamanuia I mea uma ua mātou fua mo le lumanai, mātou te tui nātu ina ia whapenalawa, ia o na mātou maua o whamanuianga mai a te oe, mai se o lau file mū malo manuia, ia I lunga lea ia te mātou ma mātou whanau. O le talo lea ma leo lenga, ia ala atu lava ia Yesu ke riso lo mātou o lii ma lo mātou whaola. Amen.
La tātou whahi ule. Tātou whahi ule Sauniga I le vi inga ua Saunia mai. Ia le mamalue o le tātou au whaafonga le nei tai au, ia o le tātou Sauniga Lotu nā mo le nei tai au, le sāmo mua, ia o le masino Tesema lua afe lua sfulmaltasi. Tal tonu o loutou maua se tai au file mu, ma se tai au manuia, I le alofa ma le awa I mai o le tātou o li o Iesu Keriso. O le aso foi nei e masani o na tātou whātau nui na ai le Sauniga o le whamantunga ia ai o te whapea tuai inisio upa la apostolo Paulo pe o na masani o na tātou whalongolongo ai ia e Sauniga o le whamantunga e whapea I lan tusi le kale siam I te Salonia. Ia ato toa na whapa ia ina o tau e le atua lava e ona le manuia. Ia tausia lava lo tau wanganga a toa uma, I le male loto, a toa male tino, ia le matau le angaina, I le fio mai o le tātou wali o Iesu Keriso. Manuia au tapua inga I le nei aso, so I fua mai e manuia, la tātou whai ul te talo. Le atua mamanai, la walo Iesu Keriso, malawa fio a nganga pa ia. Ia I lunga ia te I mātou o malama, ma lunga o lau whanau kerisiano I le lalolangi uma.
Le alofa tu no la wafio le atua le tama. Le alofa muti muti vale o Yesu ke riso le ali faola. Ma futa maia o e nganga pa ia. I lunga ia te mātou I tonu o mātou loto. I le nei aso se ia o lava I le whaavavau. Whaavavau lava. Amen.